Neko želi reč? Na član 1. amandman je podnela poslanica Marija Janjušević. Da li vi želite reč? Da, zahvaljujem. Dakle, ovim zakonom koji je prvi na dnevnom redu i objedinjen sa 62 preostale tačke dnevnog reda, bavi se obaveznim socijalnim osiguranjem i to bi nekom površnom posmatraču moglo i da znači da država brine o zaposlenima i da brine o obaveznom socijalnom osiguranju, a mi, nažalost, zato što nećemo moći da raspravljamo o budžetu onako kako to zaslužuje i Narodna skupština i građani, možemo samo da pretpostavljamo da li vi zapravo želite da osigurate punjenje budžeta, a s tim u vezi takođe pozivam sve i građane Republike Srbije i stručnu javnost i sve zainteresovane da i u narednim mesecima isprate najavljene aukcije emitovanja državnih obveznica, jer smo početkom 2018. mogli da se uverimo koliko se država još dodatno zadužila i kako zapravo ovaj režim puni budžet. Dakle, kad kažete obavezno socijalno osiguranje, to nažalost u vašem slučaju ne znači brigu o zaposlenima, brigu o radnicima, jer to svakog dana vidimo i u praksi, vidimo kako se završava sudbina svih zaposlenih u stranim kompanijama koje su dobile subvencije, ali nisu i kontrolisane od strane države, pa ti zaposleni završavaju na ulici. Ja se bojim da je i ovaj zakon samo jedan vaš marifetluk, a to ćemo ubrzo videti u praksi i samo da dodam da, eto, vašom odlukom vladajuće stranke na ovoj sednici po svakoj tački dnevnog reda, po svakom zakonu imamo otprilike po 20 sekundi mogućnosti da raspravljamo, pa tako i o najvažnijoj tački o budžetu. Vašom odlukom. To je vaše lice. Hvala.